Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni yete kaunti ithatu kururi mutaratara yu ngima kenda kwerithia utungata kaunti neu kaitaga kiatho ki aria ni bonekete wikiro ngima bunene kaunti neu na kaingi kuromba wati mbaru kenda kaunti yu yukira. Samuel Geshima aina riboti. 4 and 5. Kurugurwa kwa ebuku ria kwejana mutaratara wa ndoa ya kurigiria antu batika watwe imirimo ya nyamu ni tagaria rinene kiri kaunti ya Tharaka Nithi era ni kaunti ya ithatu Kenya kuruguria ebuku tariri kiri mubango ju bakiaria kiathonie kuruguria mubango ju kira kiruthiritwe ndeni ya University ya Chuka. Minister wa ugima wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Dr. Nduraku Gichuya Naomi Ngaruya oranwe murugamiri wa kiama kia mutharaba mutu kiri mubango ju amwe na abisa kuma ruongi rwa kurwa na murimo ju rwa thirikari nene Matthew Mutiria ibawetete obatuba mubango ju ni mbuku iria ikaigwe gitwanagia njira na boria tubatini kuga tukiruthaga ni kenda turigiriria antu magwatane mirimo iria gwataga nyamu murimo toria witagwa anthrax, thita, nkoma ciakuru, rabies, TB ile gwataga nyamu cia kithaka. Haya magonjwa yamekuwa threat kwa, let me say, the public as we speak today, and Tharaka Nithi is not an exceptional, and therefore they have taken a lead also in terms of supporting this agenda of implementing One Health. Tunafurahi sana kwa sababu sisi kama washirika kama stakeholders kazi yetu ni kuunga serikali mikono. Kwa hivyo sisi kama Kenya Red Cross bado tutaendelea kuwaunga mikono. Monini wa chancellor wa University ino ya Chuka Professor Henry Mutembei uranumo wa athomi barabaru thire utwiria mubango jombere wa mberia akiura ya thirikari ya kaunti ukurukira ndongi mwanya mwanya ire irugamirite mubango jo hutira te ebukurere kuthingatiro bwega kenda ritethia kurikithia mubango jo. Don't develop a strategic plan for yourself. If you want it to fail, and I'm telling you, the few people who are here requires to sensitize and cascade this plan to the people who matter. Ni tukuruta wera na antu maria mangi department iria ciingi ta department ya livestock kana iria menyagira nyamu na kwina iria ya nyamu cia kithaka wildlife na iria ingi ya nyamu iria tutugite livestock. Kogu kwina aruti mawira maria makethagirwa magicuthagiriria ni mauntu mariku makaigwa makiruthaga na twina laboratories kana kuria ithimi iruthagirwa cia rimwe muntu arumwa ni akarumwa ni kuru tukimenya ke aina murimo onu ankoma cia kuru ri no mwankagwe athimitwe. Tunafurahi wakati jamii zetu wanapata habari ya kuzuia magonjwa wakati unaofaa, na tuko pamoja nao na hatutawaachilia mpaka tuone kweli hiyo mikakati yao yenye wameweka kwa miaka 5 wameweza kuitimiza kwa muda ufaao. Mubango jo ukirigagirwo gutigira ati kaunti no iri na laboratory ya kuthima mirimo eno ya nyamu irakagitaka ithimi biajo bira wa mwanka laboratory ya Kabete kaunti ya Kiambu. Ni jambo muhimu kuwezesha ama kuleta mahabara karibu na wananchi ama karibu na mahali ambapo outbreaks zinaokaa. Na katika hiyo strategy I'm sure there is a plan, there is an issue that is to address how to bring the national labs that are very far, how can we be able to bring them here. Ebukuriri gatongeria mubango jo kwa miaka 5 kuma mwanka ojo wa 2024 mwanka wa 2029 kariba kiuragwa bathingatagire mataro ma abisa baraba guchurutiria wira. So jamii zetu tunaomba sana musikize venye mawaidha serikali ya gatusi ya Tharaka Nithi itatuambia, kwa sababu hiki kitabu kina mwelekezo kutuonyesha tunastahili kufanya nini ili haya mambo yaendelee, that is sustainability. Na serikali inaweza fanya mambo lakini sisi kama jamii hatuwasikizi na kuwaunga mikono, hizo efforts zao zinakuwa ni kazi bure. Tharaka Nithi is also among the 17 counties that we have supported in terms of training and forming county One Health units. Chuka University will be available not only to give you a podium to talk about One Health, but we should be active. Reporter Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima.